Bakunzi ba MTV turabashuje aho muherereye impande n'impande z'ibihugu amajyepfo amajyaruguru ndetse n'uburengero bwaryo. Turasuhuza ndetse n'abari hanze y'igihugu. Abarwayi Imana ibafashe bakira bafite ibibazo bitandukanye, ibacira inzira bikemuke. Ndetse n'ababuze ibyo kurya ibafashe babibone. Kuko inzara iraryana. Bakunzi ba MTV bisanzwe muri kumwe n'Umutesi Betty. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'imyitwarire idahwitse ku bakobwa bacu. Uti se gute? Navuze ngo reka mbikoreho ikiganiro. Abakobwa bacu bari kwitwara nabi muri iyi minsi. Ko ashobora kuba atari uwanjye ariko n'uwa mugenzi wanjye, ni umwana w'igihugu. Ugasanga umwana yambaye ubusa. Tugeze muri viziyo, ariko viziyo ntivuze yuko tugomba kureka indangagaciro zituranga. Viziyo ntago ituma dushyira ubwambure bwacu hanze, abana bacu bangirike tubareba. Tubibone se duceceke? Ahubwo aho kugira ngo tubahane turafata tugashyira kuri social media. Ese birakwiye? Amabere yashyize hanze, ugasanga yafashe bari mu gikorwa cy'imibonano, ugasanga yabishyize hanze kuri stati ya posting. Ese mubona bikwiye? Ese mubona ari imico iranga, ari indangagaciro y'umunyarwandakazi? Gufata sex ubundi ni igikorwa kiyubashye, kugifata rero ukagishyira kuri stati ukakereka isi yose, nduzi ko ari isi yose. Ese mukobwa wowe ubikora ubona bikwiye? Ugafata ubwambura amabere yawe yose uyapostinze kuri stati, ushyize ku mbuga nkoranyambaga. Ese birakwiye? Ese mubyeyi wowe urabizi ko umwana wawe ukora ibintu nk'ibyo? Ese niba ubizi ukora iki nk'umwana wawe? Umukorera iki nk'umwana wawe? Tureke kurebera ibintu. Ni Rwanda munyarwandakazi, iyo ubona ibintu nk'ibyo, aho kugira ngo ubikumire nka mutima w'urugo, ukora iki? Aho kugira ngo ubikumire ufate byibuze, ashobora kuba ari umwana wundi. Ese wowe ari uwawe wabikora gutyo? Mureke twere kurebera, twongere tugarure indangagaciro. Wumve ko niba ari umwana w'umuturanyi, niba ari umwana w'inshuti, niba ari umwana w'ikintu, umwana w'igihugu, ntago ari umwana wawe wenyine. N'undi mwana nabibona nawe azavuga ko ari byiza nawe abikore, n'undi. Ariko nitubikumira ntago bizakomeza kuba. Ukajya kubona ukabona video umukobwa yambaye ubusa arimo arerekana imyanya ye y'ibanga. Birakwiye? Nukuri mureke tugarure indangagaciro. Ba mutima w'urugo twere kurebera abana bacu bangirika tubareba. Duhaguruke. Ese yakora biri, yafashe igikorwa ari gukora imibonano abishyize kuri stati arapostinze. Rero hari n'amagurupe yadutse ngo baragushyiramo bakaguhuza ngo na sugar mami, mbese nabyo byabaye business. Mureke twiyubahe twereke. Simbizi ngewe uburyo kimba mbibona, ntago ari uburyo ngo kugira ngo wamamare, ahubwo buri kwitesha agaciro, buri kwiyandarika. Ntago bikwiye rero. Ngiye ntago nabura kubivuga cyangwa ngo mbirebere, birambabaza nyine, ariko niyo mpamvu navuze ngo reka mbivugeho. Abana bacu barimo barangirika, cyane cyane abakobwa.
barangizwa na ba shuga dadi na ba shuga mami nabo barahari. Ese birakwiye ngo barabashukisha amafaranga? Ese mwebwe amafaranga ntago mwayakorera mutiyandaritse, mugakoresha amaboko yanyu, mugakoresha ubwenge? Urakora kandi amafaranga ukayabona, urakora ibintu byose ukabigeraho, ariko utiyandaritse, udashyize ubwambure bwawe hanze, udashyize ayo mabere hanze. Ese ayo mabere nuyerekana bakakujora 1 2 3 4 5, niyo mara kuguhararukwa uzayerekane? Nago kwamamara bivuze yuko wiyandarika, nago kwamamara bivuga yuko cyangwa ntago mbizi uburyo ki ngewe mbyumva, sinzi niba ari nuko abandi babibona, ariko ntago bikwiye mu muryango nyarwanda, ntago bikwiye tubyamagane rwose. Ntago ayo mafoto ndayabona ndagira gute, ntago ngewe nayafata ngo nyashyireho kuko arahari, ariko ngewe ndimo ndabirwanya. Mureke rero namwe mumfashe tubyamagane, twongere tugarure indangagaciro abana bacu, tubabe hafi nk'abamutima w'urugo. Abapapa mwere guterera abamama abana n'aba babyeyi bombi, were kumva ko umwana ari uw'umugore gusa. Nawe mugabo ugomba kwegera umwana wawe ukamuganiriza, kuko inshuro nyinshi abana basuzugura abamama, babo, cyane cyane iyo babona abapapa batabitaho, bigendeye araza akavuga bikarangira. Abana babaye mpana vuba nigendeye, nkubita vuba mbwira vuba nigendeye. Ese birakwiye? Ubundi kera umwana w'umuturanyi waramuhanaga, ariko ubu ngubu uramuhana bikaba ikibazo bakakujyana mu nkiko. Rero mureke duhaguruke, twere kurebera abana bacu bangirika, dukore iyo bwabaga, dukore ibishoboka, n'igihugu nacyo kizaba kibireba. Ababyeyi, kuko nuhana umwana wawe, burya umwana apfira mu iterura. Nuhana umwana wawe, umwana yangirikira mu rugo rwawe. Numuhana n'undi akamuhana, wenda bizagira icyo bigabanyura, kuko ntago abana barimo kugenda bangirika cyane kurenza uko mbere byahoze. Mbere twe baraduhanaga bakakwicaza hari iyo miryango igaterana, ariko ubu ngubu basigaye bavuga ubundi aramana ari uwuhe ko duhurira hariya? Ntago bikwiye. Rero ikiganiro cyanjye n'uyu munsi nahagihagarariye, ndagira ngo mureke dukumire, twongere tugarure indangagaciro, ba mutima w'urugo duhaguruke, dukumakume, twegera abana bacu tubaganirize, ndetse n'abapapa mwere guterera iyo, mufashe ba mutima w'urugo banyu, kuko muri ba rudasumbwa na ba mutima w'urugo. Rero mubafashe kugira ngo abana bacu bere kwangirika tubarebera. Rero ikiganiro nakagaruka, ndabakunda, bye bye.